Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mama Hafiz. Di video kali ini kita makan sederhana teman-teman. Ada kepala ayam, tumis pakcoy, sambal bawang, lalapannya ada pare, pakcoy sama jengkol. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita tumpahin dulu air tumis pakcoynya ya teman-teman. Wow, mantap. Minum dulu. Tararuang sedayana tararuang. Wow.
Oh, mantap. Pedesnya nampol.
Alhamdulillah teman-teman habis juga. Cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.